babe wethu lonemandla onke, babe wethu losetha indzaweni tonke ngasikhathi sinye, uNkulunkulu wethu longalimithwa, uNkulunkulu wethu lokhona konke, uNkulunkulu wethu lova konke lesikade sakuva, wena lobona konke nalesikade sakubona. Sesiphambi kwakho Nkosi Jesu, sithe ukhonta wena njengababe, siyemukela babe bukhona bakho phakathi kwethu, siyemukela babe buthathu bakho phakathi kwethu, ngegama likaJesu Kristu lelinemandla, lelivi lakho Nkosi lothite wena kumahubo 107:20, wathuma livi lakho bantu baphila, wathuma livi lakho bantu bagejwa kufa. Sesiyalithuma manje ngegama likaJesu, silithuma etibhedlela, sithuma emakhaya, sithuma konke la kunemuntu khona, la kuvalelwe umuntu khona ngekufa. Sesiyalithuma liyafohla in the mighty name of Jesus. Babe siyabonga lokungendeki kubantu Nkosi kuwe kuyenteka. Siyemukela Nkosi ukuphiliswa kwebantu bakho, siyemukela babe kulalelwa kwelivi lakho. Sithike babe ludumo lukufanele njengababe uNkulunkulu egameni laJesu Kristu leyinkosi. Amen. Praise God. Umuntu akaqale ngokusavusele bonke balalele emakhaya, sivusele bazalwane kuphi na kuphi la sitawukhona khona kufinyelele egameni likaJesu. Aqale ngekulilela tihlobo tethu lechiwe tihlobo, sililele phinde sithandaze sikhuleke uNkulunkulu kulabo labasetibhedlela, uNkulunkulu elula ingalo yakhe abaphilisi. Inkosi yomusama inibusise. Amen. Asingeneni ke bazalwane evini lenkosi, ngicela ukuthi siqale ngekufunza bazalwane basezakhele ekhaya, sifunze indzaba yemnikelo noma kunje livi lenkosi kufanele lona singadedi kulo, silente lonke linjengalo linjalo. Alibonge igama likaJesu. Amen. Incwadi yesibili yabaseKorinte sahluko 6, masiqala kufunza kuverse 6 siyeke kuverse 9. Indzaba ke le yemnikelo. Kunetindvo lengitawuthi tsinza la emnikelweni singakafunzi livi lalamhla. Lenzaba yemnikelo indzaba uNkulunkulu langazange wafosta umuntu ngayo, akafuni kucinzetela umuntu, but uNkulunkulu uthi umuntu akanikele akhululekile. Alibonge igama likaJesu. baseKorinte besibili sahluko 9 verse 6. Khumbulani naku. Ngolongolo uqala ngekusikhumbuta, khumbulani naku emakhaya, khumbulani naku la ukhona khona, khumbula naku. Nguphi ke lokho? Lowo lohlanyela kancane Uyawuvuna kancane. uyawuvuna kancane. Lo lohlanyela kakhulu Loyo lohlanyela kakhulu uyawuvuna kakhulu. uyawuvuna kakhulu. Ngakho ke nguloyo naloyo Loyo naloyo akatinqumele yena enhlitweni yakhe kuthi utawunikela kangakanani. kuthi utawunikela kanganani, Uyabona? bese unikela ngekukhululeka. Uthi utawuthi angatinqumela yena bese unikela ngekukhululeka, hayi ngekucinzetelwa, Hayi ngekusolwa hayi nekusola futhi, nangekucinzetela. hayi kucinzetelwa, kana ucinzetelwa. uNkulunkulu uthanda umuntu lonikela ngenhlitiyo lemhlophe. uNkulunkulu unawo emandla ekuninika konke lenikudzingako nangetulu kwako, kuze kuthi ngaso sonke isikhathi nibe nako kube kunyenti, nite ukwati kusita emisebentini yonke lemihle. Praise God. Amen. Ngiyawathanda lamagama lathi uNkulunkulu unawo emandla ekuthi aninike konke lenikudzingako, aphinza aninike nangetulu kwalokudzinga kwenu, kuze kuthi ngaso sonke isikhathi sihlale sibe nako kube kunyenti, site ukhona phela kusita emisebentini yonke lenjani na lemihle. Awu amen. Amen. Sasho ukuthi ke bazalwane emakhaya asinikeleni ngekukhululeka, sikhumbule netethembiso tethu lesatenda kuNkulunkulu. Thina senta tethembiso ukuthi siyawunikela umnikelo wesihle tishumi tethu
sedlule sinikele umnikelo wokwakha sinikele umnikelo wekwakha siyakha le ndansa sicedeleni ngoba kutawugcina kwedlulile lokusiphethe sambeni siyawukhonta endlini lesiyakhele simakathe awu amen Amen. inkosi ke mayikubusise nawe iphindze nawe ikubusise ekhaya usanikela asithandaze nawe ke sikhulule sibusiso kulomnikelo wakho usenda lesinqumo inombolo la ekhaya ikhona 7805 77 uyashaya uthole inombolo ya mobile man uthole i-account ufake nikhumbule ke balaleli emakhaya ukuthi phela sathi siyawunikela ize iphele lendlu leso sethembiso naso asifakwe ubhale ukuthi ukuyiphi group alibonge igama lenkosi Amen. babe wethu longcwele sesiyathandaza Nkosi sithandazela sibusiso kubantwana bakho emakhaya lesebalivile nalilivi lakho baba wethu longcwele kuthi wena uthanza umuntu lonikela akhululekile futhi uthanza umuntu Nkosi lowethembisa bese uyafeza ithembiso takhe busisa ke Nkosi bantwana bakho basalenda lelivi lakho babusise Nkosi ngokuthi uvule emafastelo asezulwini uthululele sibusiso kuyilona iloyo siyabonga babe kuthi lokhu kuyenteka egameni la Jesu Kristu leyinkosi amen Amen. ashayele Jehova thandla khona lapha emakhaya asingenene evini lenkosi lamuhla inkosi yasezulwini ngihluphile ukuthi njengalokhu bazalwane sisengakini kuleti insuku leti njengalokhu sisengakini mbamba wonke umuntu usangene mbamba usangene umuntu akaqele nje singasolani bazalwane ngoba nakunje bese siyasolana sisole nalabakhulumende sisole loya nalo ngoba yimbi lesembini malibonge igama lenkosi futhi singadli noma ngayini ngoba ukhanza sewudla noma ngabe yini ngoba uthi nawe uyatetama uyatibalekela ake ngifunze ke sifunze nalivi labase Roma lelibekwe inkosi enhlithweni namhla Romans chapter 8 verse 35 sitawuthatha imizuzwana nje bese siyehlukana Romans 8 verse 35 kodwa nawe uya 39 ngiyamthanda ke lo Romans 8 uthi Romans 8 funda ke babe simelana uthi kodwa ngabe yini Pho ngubani ke longasehlukanisa nelutsandvo lwaKristu ngubani ke longasehlukanisa nelutsandvo lwaKristu kuhlupheka uyabala ke manje umpostoli Paula uthi ngabe kuhlupheka nome bulukhuni ngabe bulukhuni nome kutingelwa ngabe kutingelwa nome indlala nome ngabe yindlala ngoba kuta nendlala njenyalo uSathane uplanile yi-full lockdown nyalo ngaJanuary nasemaplanini akhe uplanile yi-full lockdown makuyi-full lockdown ke indlala itawuba khona nome kuhlubula uthi ngabe kuhlubula sitaweswela nokwembatha nome ingoti sitawuba sengotini vele sisengotini nome kufa uthi ngabe yini kufa yini kubhaliwe ukuthi uthi ke sekubhaliwe ukuthi ngenxa yakho uNkulunkulu siba sengotini yekufa sihlala thina emaKristu sengotini yekufa lonke lilanga sithathwa njengetimvu tekuhlatshwa uSathane usithatha njengetimvu la kangahlaba khona kepha kuko konke lokhu siyancoba nekuncoba ngaye lowasithanza ngiyalithanda leli gama kuko konke lokho siyancoba nekuncoba ngaye lowasithanza ake sesithandaze sibonge lelivi ngiyamethemba baba ngiyamethemba
iyamethemba baba iyamethemba 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 angasoze angitele wangifela angasoze angitele wangifela ngilalele mina sengilalela izwi lakhe sengisekelwa isandla sakhe angikhabazi angesabi iyamethemba ngilalele sengilalela izwi lakhe sengisekelwa isandla sakhe angikhabazi angesabi iyamethemba angasoze angitele wangifela wangifela angasoze oh Jesus babe wethu longcwele busisa babe kufundwa kwelivi lakho sathi kahle babe ngeke usithele ngeke usiyekele busisa ngosibalalele emakhaya sisaliva lelivi lakho siyabonga babe siyekelela konke egameni lakho Jesu Kristu leyinkosi amen Amen. lolo phalako balalele emakhaya umpostoli Paul ukhuluma lenzaba uthi kodwa ngabe yini lengasehlukanisa nelutsandvo lwankulunkulu kanti kulo chapter 8 uma ufunda verse 1 uthi umpostoli Paul akusekho kulahlwa kulabo labakuKristu uJesu malibonke igama lenkosi uvule lencwadi ku chapter 8 ngeke ukuthi athi akusekho kulahlwa kulabo labakuKristu uJesu so uthi manje nayiqhubeka lenzaba ufika la khona ku verse 31 asesiyawuthini ke ngaloko sesiyawuthini ke ngaloko uma ngabe uNkulunkulu ayangakithi ngubani longemelelana nathi na leli gama lelithi uma ngabe uNkulunkulu angakithi alisho nokuthi uma ngabe thine singakuye kodwa yena nangakithi Amen. alibonge igama lika Jesu Amen. mayifika la kulo verse 35 asiphinde simelana nafika la ku verse 35 uthi verse 35 lo ukhuluma lamagama ukuthi Pho ngubani ke longasehlukanisa ngubani longasehlukanisa ngalamanye amagama kunetimo letifuna ukuthi ingathi ngabe siyehlukana naye ngathi ngabe siyamphika nekumphika uthi pho ngubani longasehlukanisa nelutsandvo laKristu bazalwane ngifuna ukuthi sengichaze nayindzaba ngoba la uma uyilalela lendvo ngazi uthi kuthiwa ngibani ongasehlukanisa nelutsandvo lesithandza ngalo thina Kristu cha ke akusho njalo kuthiwa yini lengasehlukanisa nalo lutsandvo lasithandza ngalo yena nekufa kungeke
ngeke kumente asitsela siyekele nedlala noma ngabe ingakanani nalephuma kuye kodwa ngeke iluqedze luthando lwakhe kuye luthando lwakhe alithanda thina ngeke lukhiphe noma ngabe yini ledaliwe ingeke ilukhiphe loluthando lwababe lasithenza ngalo. Ngicela ngibuka lenzaba ngabona lokho ukuthi uSathana akakhohlwe ukuthi uNkulunkulu angakhohlwa ngathi. Angeke uNkulunkulu akhohlwe ngathi. Malibonke igama lenkosi. Amen. Leli verse lithi yini lengenta uNkulunkulu asithele angabasasithanza. Ungangifundzela incwadi yelihubo chapter 8 ufunda verse 4 uye 8 uthe uyiva lenzaba lokuthi lapha kukhulunywa ngeluthando lwababe uNkulunkulu athanza athi ye mlalele ekhaya uyathandwa wena uyathandwa ngifune kufaka lokho la engqondweni yakho ukuthi phela wena uyathandwa yini ngifune kufaka lokho ngiloko ukuthi uma ngabe Sathana safikile ngetifo wafika ngetinhlupheko wafika ngepersecution injongo yakhe ngokuthi wena uphike uNkulunkulu uthakekho alibonke igama lenkosi ufika injongo yakhe la engqondweni yakho afake kokuthi kube ukhona lo uNkulunkulu ngabe wena awukangeni kule ndvo le kube ukhona lo uNkulunkulu ngabe kakunjelalela bankhena boPaul ekhathe ejele akhona uNkulunkulu abathanza sanibonani Amen. La incwadini yelihubo uthi uyini kana umuntu afunde simelana Pho umuntu ebeyini ke pho umuntu abeyini ke kuthi wena ungamnaka kuthi ungadzimate umkhumbulo ay yini umuntu abeyini eNkulunkulu kuthi wena ngongadzimata umkhumbulo hey usehlithweni yaNkulunkulu wena kungafiki la uqabanga khona ukuthi luthando lwaNkulunkulu ngawe seluphelile uNkulunkulu akapheli luthando lwakhe ngawe Nendvodzana yemuntu beyini ke kuthi ungadzimate uyinakekele. Oh malibonge igama lika Jesu. Bekayini kumuntu kuthi wena uNkulunkulu bongamthanza. Hey uyasaw Isaiah 43, Isaiah 49 verse 15. Uthi kuIsaiah noma umfati lomunyisako sishi semfati lesitela umntwana simlahle emgwaqweni noma singakwenda uthi kodwa loluthando lwaNkulunkulu ngathi ngeke alibonke igama lenkosi. Amen. Funa verse 15 babe simelana uyathi nawe sokufika akushela uSathane ngathi awukho hey lethi ingoma temaqilongo abantu abakethu lethu utabhalelwa thina ngesikhathi lesinje kusike sikhali uSathane akushela ukuthi luthando loNkulunkulu uphelile ngawe kufuke nje ingoma lesicha angingedwa hey kulowo mphethe oh Shilo angishiye oh afike uSathane athi ingani uyafa uthi wena ngizwa amazwi kaJesu ungesabika ngeke ngidushiye alenga ematrip hey wena bo oxygen bakhala hambe emawashi kodwa bamba kube kunye awetha uyekuthanza simakathe
futhi uNkulunkulu unayo indlela ehlane balibonge igama lenkosi Amen. alibonge igama lenkosi Amen. uthi ke kude lo tawusihlukanisa uNkulunkulu nathi ngeluthando lwaNkulunkulu kude yini na noma umfati angamkhohlwa umnganakhe uthi ke just makathe ngeke thina sasikhohlwe ngoba uyini kaNumuntu uyindalo yasemakathe Umfati angalukhohlwa yini luswane umfati angalukhohlwa yini luswane lwakhe lolusebeleni la yebo lolusebeleni lumunyisako nekuthi abete sihawu kumfana lamtala umfati angeke abanaso insihawu kumvana lamtalako nome angakhohlwa leli verse liphindze libuye lithi yebo kungenteka ngoba bakhona laba bafaka empompini bakhona laba bafaka emthoyi yebo ke angakhohlwa kodwa mina ngingeke oh uyakhuluma inkosi ngikukhohlwe yamazulu wena yakhuluma inkosi yamazulu kodwa mina ngeke ngikukhohlwe wena akakhohlwa wena simakathe unawe simakathe ake ngifete abana bakethu makathi umpostoli Paul nekufa kufa kulabangcwele akusiko kufa kodwa kugaina kuphumelela ayekhaya aphume kuleti hlupheko talamhlabeni Amen. kuthi angisho ukuthi sathane nalabathethe latitshela ukuthi bafile labalungile labakholwako sathane lalela bakafi bedlulile bayekhaya ngoba labalungile labafile labakholwa kabafi labakholwako kufa kuyinzuzo kubo uthi noma umfati angamkhohlwa umbanakhe kodwa uthi simakathe angeke ngilethe umlayezo omlaleli kuwe ukuthi uthi simakathe ngeke akhohlwe nguwe ihlupheko noma ngangilenjani ngeke imente akhohlwe wena sengigcina nje lalela ihlupheko ayisukwenta ukhweshe eceleni kwasimakathe Psalms 119 mawufunda 71 uthi Paul uthi Davida kwangilungela kuthi ngihlushwe kwangilungela ngingene nami ehluphekweni khona kutakwente kanjani na khona ngitawumathi simakathe alibonge igama lika Jesu alibonge igama lika Jesu kwangilungela kuthi ngimathi simakathe silandzela labalihluphekela leli vangeli akakhohle sathane ukuthi singakhohlwa uNkulunkulu wethu angeke ngoba naye ngeke akhohlwe ngathi alibonge igama lika Jesu Amen. yakhuluma uDavida kuPsalms 43 uyatibuta yena mbamba mawufunda verse 5 uthi Davida kungani imphefumulo wami udzangani na yini imphefumulo wami uyaluthe ngekhathi kwami na yeye imphefumulo wami lalela mani kusimakathe ngoba mina ngiseta umkhonto simakathe mphefumulo wami utsabukelani uvungamelani yini ufunga mabakithi kufikile lokwesifo kuyafunga te kwenta abantu kwenta sivungame ngekhathi mani kuNkulunkulu yemphefumulo wami mani kuNkulunkulu ngome ngiseta umthumisa uNkulunkulu umsindzisi wami naNkulunkulu wami ngiseta umthumisa uNkulunkulu yemphefumulo wami wayeluta ngekhathi kwami uyayeluta umphefumulo kodwa utshele ngiyamthanda lapha Paula uthi shumayela yena Davida la utshela umphefumulo wakhe yemphefumulo wami sathane nakathi akasole simakathe uthi Davida ngeke ngimsole simakathe kungilungele ukuthi ngihlupheke kuze umathi yena noma umphefumulo wami ukuvungama ngekhathi sengidawutshela yemphefumulo wami awume kuvungama yethemba simakathe mani kusimakathe ngiseta umkhonto simakathe ngathi ngiyayiva lendvodza lengijobe sekumatima bayayihleka left and right and bayayibuta uphi kanti uNkulunkulu wakho ulijobe kodwa mina ngiyathi mhlengi wami ukhona ake sesithi umhlengi ukhona nawe ume ngethinyawo takho lapha ekhaya ngoba sesiyathanda noma sebakubuta ugula njani kani wena nawu nje wena shoti nawe bothandazela labanye yini lamhlagule wena wena noma ngingagula kodwa ngeke ngihlukane nasimakathe kungafika kona gula kodwa ngeke ngihlukane nasimakathe uthi ke Jobe mina ngiyathi
kodwa mina kodwa mina ngiyathi umhlengi wami ukuthi ukhona. umhlengi wami uyaphila. Hey khona lapho kulo mphethe khona lapho kulolo lusizi bamba kube kunye umhlengi wakho uyaphila. Nekuthi ekugcineni Futhi ke ekugcineni ethu kwalomhlaba. utawukuma ethi kwalomhlaba tewehlulela. Blessed you. Blessed Lord. Ake sime kanye nawe sithi uyaphila. Yena uyaphila. Mhlengi wami. Mhlengi wami. Mhlengi wami. Mhlengi wami. Mhlengi wami. Jesus Christ. Mhlengi wami. Jesus. Mhlengi wami. Jesus. Mhlengi wami. Mhlengi wami. Mhlengi wami. Mhlengi wami. Mhlengi wami. Mhlengi wami. Uya. Mhlengi wami. Mhlengi wami. Uya. Uyaphana mbamba uthi yini leleta sehlukanisa nelutsandvo lwankulunkulu naso. Ngiyacela mlaleli nawe ekhaya ubambe lokho nje umhlengi wakho uyaphila. Uyakuthanda uNkulunkulu. Akukho lokungabehlukanisa naye. Bambelela. Bambelela. Nangabe uyewela, wewele naye. Bambelela. Wena longamathi uNkulunkulu. Isikhathi siphelile. Nawe bamba kuye. Wathi uNkulunkulu sengita kuwe. In the mighty name of Jesus. Baba wethu longcwele sesiyabonga. Livi lakho babe lingemandla. Livi lakho babe likuphila. Uyini umuntu kuthi wena ungamnakekela. Bebe siyabonga. Kuthi noma emhlabeni singadzelwa wena ngeke usele. Ngoba uyakwathi kubunjwa kwethu. Uyathi ukuthi siluthuli. Phela thina saphefumulelwa nguwe. Savela kuwe. Babe siyabonga ngegama lika Jesu Kristu. Lelivi lakho Jehova liya lapha kulomlaleli linemandla. Egameni lika Jesu Kristu sesithandazela nempilo yakhe emaphaphu laphelelwa kusebenta sesiyawavusetela ngemandla aNkulunkulu lophilayo. Babe siyabonga laphela lithemba khona sesibuyisela lithemba. Siyabonga babe wethu longcwele. Akekho babe longalinganiswa nawe. Thatha ludumo Jehova luyakufanela njengaNkulunkulu. Babe siyabonga. Sithi Nkosi akekho nonjengawe. In Jesus' mighty name. Amen. Shayela uJehova thande egameni Nkosi. Nawe ushayele thande uJehova ekhaya. Nkosi wamusa mayibusise.